nonge kwasuza ndabifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda nahe makuru agezweho. Emmanuel Macron na Tshisekedi baneguye u Rwanda. Na Rwanda ngo ntirwumva uburyo General Ekenge akidegembya nyuma y'imvugo z'ibiburwango. Polisi y'u Rwanda yatangajwe ko yafunze umugore uherutse kugaragara mu ruhame akubita umugabo w'inshyi. Abaturage b'Ikayonza bo batangiye guhinga imyumbati yiswe nsize bashonje yera vuba. General Sultan Makenga yarokotse cya gitero cya drone cyiciyemo abantu niburi 9 barimo n'uwari umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma. Igihugu cya Zimbabwe cyo cyanze inkunga ya miliyari 477 ya Amerika. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane. Kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563. Nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesity. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Mbaye kazi muri amakuru arambuye duhereye kuri Macron na Tshisekedi baneguye u Rwanda. President Emmanuel Macron w'Ubufaransa yakiriye mu biro byo mugenzi we Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagirana ibiganiro byagarutse ku Rwanda. President ya Kongo Kinshasa binyuje ku rubuga rwa X yatangaje ko ibiganiro bya Macron na Tshisekedi byongeye gushimangira ubushake bw'Ubufaransa bwo kubahiriza ubusugire bw'imbibi n'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe umutekano ukomeje kuba mubi bitewe n'ifatwa ry'uduce two mu burasirazuba bwa Kongo ngo dufitwe n'ingabo z'u Rwanda. Yunzemo ko bari abagabo banaganiriye kuri kandidature ya Kongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Kinshasa irateganya gutanga umukandida kugira ngo azahatane n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo umaze imyaka 6 ayobora muryango. Amakuru akavuga ko Dr Denis Mukwege wigeze guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel ari uhabwa amahirwe yo kuzaba umukandida kuri uwo mwanya uzahagarara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo biramenyekana niba Macron yemereye Kinshasa kuzashyigikira umukandida wayo nyuma y'uko Tshisekedi yabisabye Macron. Aba bagabo bombi baherukaga guhurira i Paris mu kwezi gushize kwa mbere. U Rwanda ntirwumva uburyo General Sylvain Ekenge akidegembya nyuma y'imvugo z'ibiburwango. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane n'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yahamije ko amagambo y'urwango yibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi ashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu nama y'akanama k'umuryango w'abimbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu yabereye Geneve mu Suisse, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ibikorwa byibasira amoko n'ingengabitekerezo ya jenoside bikomeje gukwirakwira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati mu myaka myinshi akarere kacu kashegeshwe n'ubuheza nguni bushingiye ku moko n'ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu munsi ibi bikorwa byongeye kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo aho ubugizi bwa nabi buri gukorerwa abanyantege nke. Minisitiri Nduhungirehe yatangajwe abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi barimo abanyamurenge batuye mu ntara Kivu y'Amajyepfo bari kugabwaho ibitero n'imitwe twaje intwari ishyigikiwe na leta ya Kongo, ingabo z'iki gihugu nazo zikabigiramo uruhare. Yagaragaje ko u Rwanda rwatanze impuruza ku magambo y'urwango akomeje gukwirakwira muri Kongo ariko ko nta gifatika cyakozwe. Ibyatumye muri leta ya Kongo n'imitwe twaje intwaro iyo leta ishyigikiye byongera imbaraga muri ibi bikorwa bigamije ubugizi bwa nabi. Mu kwezi kwa 12 kwa 2025 aho zari umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomusa yavugiye kuri televiziyo y'igihugu RTNC ko abagore batutsi kazi batajya babyarana nabo badahuje ubwoko, asaba abagabo muri Kongo kubitondera. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye kanama Karoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu ko amagambo ya General Ekenge yavugiye kuri RTNC yari yateguwe kandi ko ari mu murongo wa leta ya Kongo itarigeze imukurikirana mu butabera. Ati yari yateguwe mbere, yayavugiye mu ruhame yumvikana mu gihugu hose.
ni amagambo y'urwango ashyigikiwe na leta, kandi General Major Sylvain Ekenge yahagaritswe by'agateganyo nyuma y'aya magambo biteza uburakari, ariko ntiyakurikiranwe n'ubutabera. Ayo magambo atesha agaciro ubwoko bwose, agashyira abagore mu kaga gakomeye. Amateka agaragaza ko iyo aya magambo afashwe nk'asanzwe ubugizi bwa nabi bukurikiraho. Yagaragaje ko u Rwanda rugaragaza izi impungenge rushingiye ku mateka rwanyuzemo, kuko nyuma y'igihe amagambo y'urwango kwirakwira habayeho jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yatwaye ubuzima bw'abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Minisitiri Nduhungirehe yasabye akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu kwamagana bikomeye amagambo y'urwango akomeje gukwirakwizwa n'abarimo abo muri leta ya Kongo, asaba ko bakurikiranwa n'ubutabera kandi abaturage bari mu kaga bakagezwaho ubutabazi vuba nta kubogama. Mu makuru y'ubutabera, abanyamategeko banshimiye ukekwaho uruhare muri jenoside babeshye ko bafungiwe mu Rwanda. Abanyamategeko ba Eric Nshimiye ukekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi wagombaga gutangira kuburanishwa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka aho ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basabye ko urubanza rwasubikwa kuko hari ibimenyetso bagikusanya. Uru rubanza rwari ruteganyijwe kuzaburanishwa n'umucamanza Dennis Saylor muri Boston, rugatangira ku itariki ya 16 z'ukwezi gutaha, rukazaburanishwa mu gihe cy'ibyumweru bitatu. Aba banyamategeko bandikiye urukiko barusaba ko rwakwigiza inyuma y'iburanisha ry'urwo rubanza hashingiwe ku mbogamizi bahuye nazo mu gukusanya ibimenyetso bishinjura uwo bunganira ubwo bari mu Rwanda. Mu byo bagaragaje nk'imbogamizi ni uko umunyamategeko wa Eric Nshimiye Maxime Nemtsev yavuze ko ubwo yari mu Rwanda mu minsi ishize ngo yafashwa agafungwa bigatuma adakusanya ibimenyetso bishinjura umukiriya we. Yasobanuye ko ifungwa rye ryabangamiye ibikorwa yari arimo byo gutunganya neza dosiye, basaba ko urubanza rutaburanishwa ku itariki yari iteganyijwe ahubwo ko rwasubikwa rugahabwa indi nshya. Ikinyamakuru Igihe cyanditse ko abo banyamategeko babeshye urukiko rwo muri Amerika kuko Nemtsev yageze mu Rwanda tariki ya 12 z'uku kwezi afite viza y'ubukerarugendo, aho yavugaga ko aje mu biruhuko gusa. Ubusanzwe ufite viza y'ubukerarugendo yemerewe gutembera mu bice bitandukanye by'u Rwanda no kureba ubwiza nyaburanga bwarwo, ariko ntibimuha uburenganzira bwo gukora inshingano zijyanye n'akazi ke kuko nabyo bigira inzira binyuramo. Binyuranye n'ibyo rero byaje kumenyekana ko Nemtsev atari gukora ubukerarugendo yavugaga, ahubwo ko yari ari mu kazi ko gushaka ubuhamya bushinjura Eric Nshimiye, aho yari kumwe na Maître Prudence Diki Munyeshuri yahoze ari umunyamategeko wunganira abantu mu manza za jenoside mu rukiko rwa TPR i Arusha muri Tanzania, ariko yaje guhanishwa amezi 5 mu 2018 na 2019 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gushaka gutanga ruswa kugira ngo umutangabuhamya abeshye mu manza nk'izo. Aba bombi basanzwe muri Fatima Hotel mu karere ka Musanze bari gukoresha ibiganiro nabo bantu bita ko ari abatangabuhamya kandi batari babyemerewe n'amategeko, bishingiye ku byangombwa byabo byabinjije mu Rwanda. Nyuma yuko bigaragaye ko bari gukora akazi kandi binyuranye n'amategeko ko visa bari bafite itabemereraga gukora, abanyamategeko bagiriwe inama yo gukurikiza inzira zigenwa n'amategeko bitandukanye n'ibyo bavuga ko bafunzwe. Nyuma yo kugirwa inama, uyu munyamerika Nemtsev aho gukora ibiteganywa n'amategeko ngo yahisemo guhita asubira iwabo. Eric Nshimiye w'imyaka 53 akurikiranwaho na Amerika kubeshya imyaka myinshi mu byo yavugaga no mu nyandiko yashyiragaho umukono kugira ngo yinjire kandi abe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arashinjwa kandi ko yabeshye ubwo yahamagarwaga n'urukiko rwa Boston mu 2019 aho yagiye gutanga ubuhamya bushyigikirwa aho zari inshuti ye nawe yakurikiranwaga ibyaha byo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ubugenzacyaha bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 21 z'ukwa gatatu kwa 2024 nibwo bwataye muri yombi Eric Nshimiye asanzwe ku ruganda rwa Godea ruherereye muri Leta ya Ohio. Umugenzacyaha Matthew Langley yabaje Nshimiye uko yageze muri Amerika n'ishyaka ryo mu Rwanda yabagamo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Yamaje niba yaragize uruhare mu gusambanya cyangwa kwica abatutsi, abanza kubihakana. Uyu mugenzacyaha mu nyandiko yashyikirije ubushinjacyaha n'urukiko yasobanuye ko ku nshuro ya mbere Nshimiye yabanje kuzunguza umutwe asekana ubwoba nyuma asaba amazi yo kunywa. Byatangajwe ko abagenzacyaha bari bamaze kubona ibimenyetso bifatika bigaragaza ko Nshimiye yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi kuko basanze yarahigaga abatutsi akabica. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi Nshimiye yari umurwanashyaka wa MRND ndetse yari interahamwe. Inyandiko z'ubugenzacyaha zagaragaje ko yitabiraga ibikorwa by'interahamwe akanambara impuzankano yazo kandi ko yaherewe imyitozo mu ishyamba rya kaminuza. Umugenzacyaha asobanura ko Nshimiye yahigaga abatutsi cyane cyane abari mu bitaro bya kaminuza i Butare, abandi akabakura kuri za bariyeri afite ubuhiri burimo isumari, ngo hari nubwo yabaga afite agashoka na za grenade. Yagize ati abagize uruhare muri jenoside n'abayirokotse bagaragaje ko Nshimiye yari umwe mu banyeshuri ba kaminuza bari mu nterahamwe mu gihe cya jenoside. Nk'urugero, umwe mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi yavuze ko Nshimiye yakoresheje umuhoro n'ubuhiri mu kwica umuhungu w'umututsi wari ufite imyaka 14 nyuma yaho we n'abandi bari bishe nyina w'uwo mwana. Nshimiye afite umuryango muri Amerika amaze imyaka igera kuri 24 yihisha ubutabera, akaba afite abana 4. U Rwanda rwakiriye impunzi n'abimukira 164 baturutse muri Libya. Leta y'u Rwanda yarayakiriye impunzi n'abimukira 164 bari baraheze muri Libya, bose bakomoka mu bihugu byo muri Afrika. Aba barimo 143 bakomoka muri Sudani maze imyaka hafi 3 yugarijwe n'intambara, 19 bakomoka muri Eritrea, umwe ukomoka muri Ethiopia n'umwe muri Sudani y'Epfo. Gahunda yo kwakira impunzi n'abimukira baturuka muri Libya ishingiye ku masezerano u Rwanda rwagiranye n'ishami ry'umuryango w'abimbyi rishinzwe impunzi n'umuryango wa Afrika y'Unze Ubumwe. Iyi gahunda izwi nka Emergency Transit Mechanism igamije gushakira impunzi n'abimukira baheze muri Libya aho kuba by'agateganyo mu gihe bashakirwa ibihugu bazabamo burundu. Impunzi n'abimukira baturuka muri Libya
bacumbikirwa mu nkambi y'agateganyo ya Gashora mu karere ka Bugesera, aho niho batangira ibyangombwa bigasuzumwa mbere yo koherezwa mu bindi bihugu byemeye kubakira ngo babituremo. Kuva Emergency Transit Mechanism yatangira gushyirwa mu bikorwa mu 2019, u Rwanda rumaze kwakira impunzi n'abimukira 2760 baturutse muri Libya, barimo barenga 2500 bamaze kubona ibindi bihugu bibakira. Mu yandi makuru, polisi y'u Rwanda yafunze umugore uherutse kugaragara mu ruhame akubita umugabo. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje ko umugore uherutse kugaragara mu mashusho akubita umugabo w'inshyi yatawe muri yombi ndetse dosiye ikaba yatangiye gukorwa ngo ishyikirizwe ubugenzacyaha. Tariki 21 z'uku kwezi kwa kabiri nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho y'umugore wari wariye karungu akubita umugabo w'inshyi. Mu mashusho y'amasegonda 25 bigaragara ko yafashwe nijoro, uwo mugore uhetse umwana agaragara yubaha ku mugabo we bikomeye, amukubita inshyi 3 ku matama n'umugeri, ariko umugabo agacisha make akamusaba ko yajya kuri moto bagataha. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, Chief Inspector Police Gahonzire Werarisi, yavuze ko iryo bara ryabereye mu murenge wa Ndera ahazwi nko ku Murindi mu mujyi wa Kigali, aho bari batuye ndetse ari naho umugore yafatiwe. Yavuze ko uyu mugore yafashwe kuri uyu wa gatatu afatirwa mu kagari ka Cyaruzinge mu mudugudu wa Murindi, ahita ajyanwa kuri station ya polisi ya Ndera ndetse dosiye yatangiye gukorwa ngo ishyikirizwe ubugenzacyaha. Chief Inspector Police Gahonzire yagize ati, uriya mugore yafashwe afungiye kuri station ya polisi ya Ndera, ntabwo yari yagerageje guhunga, ariko asa n'uwari wihishe kuko atajyaga ku mugaragaro, yakuwe hafi y'urugo rwe. Yakomeje avuga ko uwo mugore icyo yapfaga n'umugabo we ari amakimbirane yo mu muryango ashingiye ku mutungo w'urugo, ariko agira inama abantu kwirinda amakosa yo kurwana kuko uretse no kuba ari hohotera binagayitse. Ati kurwana cyangwa gukora ibindi bikorwa nka biriya si cyo gisubizo kuko ntibyemewe. Kubona abantu b'ababyeyi barwanira mu ruhame kuriya ntibihuye n'umuco nyarwanda. Bashobora kugana inzego z'ubuyobozi zikabafasha baramutse bafite icyo bapfa. Turasaba abantu kwirinda amakimbirane. Imvura yaguye muri uku kwezi yishe abantu 11 ikomeretsa 49. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi iratangaza ko mu mvura yaguye mu gihugu hose kuva ku itariki ya mbere z'uku kwezi kugeza ku ya 22 zako imaze guhitana abantu 11, abandi 49 barakomereka ndetse yangije n'ibikorwa remezo bitandukanye. Minema igaragaza ko iyo mvura yangije imyaka iri ku buso bwa hegitari 130, ikangiza inzu 147, igasenya ibyumba by'amashuri 9 n'imihanda 19, igasenya ibiraro 21 ndetse yisha amatungo 21. Bivugwa ko abantu 8 bishwe n'inkuba, 2 bahitanwa n'inkangu, mu gihe undi umwe yishwe n'amazi yatewe n'imyuzure. Akarere ka Rutsiro niko kagize umubare munini w'abantu bapfuye, aho barurwaye abantu 5 kagakurikirwa na Nyarugenge yapfuye 3 n'abandi 2 bapfuye mu karere ka Huye. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere giherutse kuburira abaturarwanda ko kuva mu mpera z'uku kwezi kwa Gashyantare kugeza muri Gicurasi hateganyijwe imvura izaba iri hejuru y'ikigereranyo gisanzwe. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi yateguje ko hashobora kubaho ibiza birimo inkangu, imyuzure, inkuba n'umuyaga mwinshi, kandi bishobora kuzateza impfu no gukomereka, gusenyuka kw'ibikorwa remezo ndetse n'ibindi. Abanyarwanda rero barigirwa inama yo kwimuka ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, kugenzura inzu batuyemo no kuzirika ibisenge byazo, gushakira inzira amazi, kwirinda kujya mu mvura, ababyeyi n'abarizi bagafasha abana babo kujya ku mashuri no kwirinda ibikorwa byatuma bahasiga ubuzima. Abaturage kandi barasabwa kwirinda gukoresha ibishanga n'inzira zirimo amazi menshi mu gihe cy'imvura, gutwara ibinyabiziga bitonze mu mihanda inyerera, kurinda abana gukinira mu myobo n'imiferege irangaye, kwitondera ibikoresho by'amashanyarazi mu gihe cy'inkuba no kwirinda insinga z'amashanyarazi zaguye hasi. Abayobozi b'inzego z'ibanze nabo basabwe kongera imbaraga mu gukumira ibiza binyuze mu muganda, basibura imiyoboro y'amazi, kwimura by'agateganyo imiryango ituye mu bice bishobora kwibasirwa n'ibiza, gutegura uburyo bwihuse bwo gutabara, kumenya ahantu hashobora kwibasirwa n'ibiza no gufasha abaturage gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda. Mu makuru avugwa mu turere, i Kayonza abaturage batangiye guhinga imyumbati yiswe nsize bashonje yera vuba. Abaturage bo mu bice bikunze kugaragaramo izuba ryinshi rigatera amapfa batangiye guhabwa imbuto y'imyumbati yiswe nsize bashonje ifite ubushobozi bwo kwihanganira izuba kandi ikanerera umwaka umwe. Iyi mbuto ituburirwa muri aka karere yatangiye guhabwa abaturage bo muri Ndego no mu bindi bice. Iratangwa na Leta y'u Rwanda ku bufatanye n'ikigega mpuzamahanga giteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu mushinga ushyirwa mu bikorwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Iyi mbuto yageragejwe inshuro nyinshi, ariko basanga imbuto 3 arizo zishobora kubera nziza aba baturage bakunze guhura n'izuba ryinshi. Izo mbuto ni nsize bashonje, buryohe na namu. Umwihariko wazo ngo nuko zitanga umusaruro mwiza, kuko ku giti kimwe cy'imyumbati ya nsize bashonje ku hantu hava izuba ryinshi gisarurwaho ibiro biri hagati ya 22 na 25 haba ari ahantu heza hatari izuba ryinshi, ibyo biro bikaba bishobora kurenga. Bamwe mu bagore 18 bishyize hamwe bagashinga itsinda ryitwa Tinyuka Mugore Urashoboye rikorera mu mudugudu wa Gasabo mu kagari ka Kiyovu ku murenge wa Ndego, batubura imyumbati ya nsize bashonje, bavuga ko bari gufasha abandi baturage kuyibona mu buryo bworoshye. Mukamurenzi Marie Jeanne avuga ko ari imbuto baha abaturage ku buntu, abashaka imbuto nyinshi bakanayibagurisha. Ngo ni ibintu bibagirira akamaro kuko amafaranga bakuyemo abafasha mu kwikemurira ibibazo, kandi banafashije abaturage benshi kubona iyi myumbati yitezweho kuzabafasha. Uwitonze Theogene, umuyobozi w'umushinga Kiwap, yavuze ko mu rwego rwo gufasha abaturage kwihaza mu biribwa no kurwanya imirire mibi, batangiye gufasha abaturage kubona imbuto zitandukanye hafi yabo, zirimo n'iyi yitwa nsize bashonje. Ati ni muri urwo rwego umushinga wacu wahaye itsinda ry'abagore imbuto y'imyumbati ya nsize bashonje bahinga ku buso bwa hegitari 2, kimwe n'andi matsinda n'amakoperative akorana n'umushinga. Iyo basaruye nabo batanga ku buntu imbuto ingana niyo bahawe, isigaye bakayigurisha bakiteza imbere.
Kugeza ubu hamaze gutangwa imbuto zirenga miliyoni 2.5 aho zahawe abaturage barenga 300 baziteye kuri hegitari zirenga 250. Mu karere ka Nyabihu, gusura abasore muri ghetto byashyizwe mu majwi mu byongera inda ziterwa abangavu. Abangavu mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba bagaragaje ko gusura abahungu bibana mu nzu cyangwa muri ghetto biri mu byongera ibyago byo guterwa inda ku bangavu. Babigarutseho mu bukangurambaga ku burenganzira bw'umwana no kwirinda inda ziterwa abangavu. Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa muntu yakoreye muri Collège Adventiste de Rwankeri. Ni ubukangurambaga bukozwe mu gihe mu 2025 ubushakashatsi bwa karindwi ku bwiyongere bw'ubuzima bw'abaturage DHS 7 bugaragaje ko mu myaka 5 ishize umubare w'abangavu baterwa inda wiyongereye uva kuri 5% ugera ku 8%. Baje neza Claudine uri mu banyeshuri barenga 900 biga kuri iki kigo kimaze imyaka 50 gishinzwe avuga ko gusura abasore muri ghetto biri mu byongera ibyago byo guterwa inda ku bangavu. Ati uyu musore akubwiye ngo ngwino nsure muri ghetto uba wumva ugiye yo gukora iki? Nk'abangavu dukwiye kujya dutekereza byimbitse mbere yo gufata icyemezo. Tuyishime Loise wiga mu mwaka wa 5 yashimye komisiyo yabaganirije ku kwirinda inda ziterwa abangavu, avuga ko ibiganiro nk'ibi byiyongereye byagabanya inda ziterwa abangavu. Umurerwa Pascaline yasabye ababyeyi kutagira isoni zo kuganiriza abana babo ubuzima bw'imyororokere. Umuyobozi w'ishami ryo kwigisha no guteza imbere uburenganzira bwa muntu muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu Uwizera Alice yasabye abangavu guha agaciro inama z'ababyeyi n'abarezi zibabuza kujya mu tubyiniro no mu nzu z'abasore, abibutsa ko ibyo atari ukubabuza uburenganzira bwabo. Ati uburenganzira bujyana n'inshingano. Umwana afite inshingano yo kubaha amategeko n'amabwiriza. Ntabwo umwana yemerewe guhabwa ibyo akeneye byose kuko n'umwana aracyarerwa. Niyo mpamvu hari ababyeyi hari n'abarizi. Iyo batubuza ibintu bimwe na bimwe akenshi twumva bakabya. Ariko iyo ukuze nibwo ubona ko babungabunze ubuzima bwawe. Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa muntu bugaragaza ko 51.1% by'abangavu baterwa inda z'imburagihe baziterwa nabo basanzwe ari inshuti, 7% baziterwa n'abaturanyi babo, mu gihe 2% gusa baziterwa nabo bafitanye isano. Naho ku Nkombo ngo hakenewe miliyari 8 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda yo gusana ubwato Perezida Kagame yemereye abaturage. Abadepite bagaragaje impungenge ku idindira ry'umushinga w'ubwato bwa Nkombo bwagombaga kujya bukora ingendo hagati ya Rusizi na Rubavu butwaye abagenzi, nyuma yuko bigaragaye ko hakenewe asaga miliyari 8 na miliyoni 200 kugira ngo busanwe kandi burangire. Ibi byagarutsweho ubwo komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo bya leta mu nteko ishinga amategeko yagezaga ku nteko rusange y'abadepite raporo kwishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ya 2025 na 2026 mu turere no mu mujyi wa Kigali. Depite Odette Uwamari uyobora iyi komisiyo yasobanuye ko uyu mushinga wadindiye bitewe n'uko wahinduriwe inyigo. Ubwato bwari bwarateganyirijwe gutwara abantu 150 bukongererwa ubushobozi bukagera ku bantu 295. Yagize ati ibi byatumye ingengo y'imari izamuka iva ku madolari ya Amerika miliyoni 2,633 yari yarateganyijwe mu 2019 igera kuri miliyoni 5,662 na 745. Iyo mibare ihinduwe mu mafaranga y'u Rwanda bivuze ko hakenewe asaga miliyari 8 na miliyoni 250 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ubwo bwato burangire. Depite Uwamariya yavuze ko ari umushinga mugari ukeneye gushakirwa ingengo y'imari ihagije kugira ngo ushyirwe mu bikorwa. Ubu bwato n'ubwa kabiri Perezida Paul Kagame yemereye abaturage bo ku kirwa cya Nkombo nyuma y'uko ubwato bari barahawe mbere bwagize ibibazo bugahagarikwa. Umushinga ushyirwa mu bikorwa na RTDA, imirimo igakorerwa mu ruganda rwa Afrinest Engineering Limited ruherereye mu karere ka Karongi. Ubwato bufite akamaro kanini mu koroshya ingendo z'abaturage b'ikirwa cya Nkombo nabo mu ntara y'Iburengerazuba. Raporo igaragaza ko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize hakozwe inyigo nshya, igice cyari kigenewe gutwara imodoka gihindurirwa ikigenewe kongera umubare w'abagenzi hagamijwe kunoza serivisi no gukemura ikibazo cy'ubuke bw'ubushobozi bwo gutwara abantu. Komisiyo yanagaragaje indi mishinga idindira irimo yo kubakira abatishoboye barokotse jenoside, umushinga wo kugeza amazi meza ku baturage bo mu karere ka Rusizi wahagaze ugeze kuri 37% kubera rwiyemezamirimo utarubahirije amasezerano, ndetse n'umushinga w'ikiraro gihuza Ngoma na Kirehe. Muri rusange igipimo cy'ikoreshwa ry'ingengo y'imari kugeza mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize cyari kuri 46% kikagera kuri 49.9% ku munsi uturere n'umujyi wa Kigali bahuriyeho na komisiyo. Akarere ka Nyagatare niko kari ku isonga kageze kuri 69.1%. Ni mu gihe uturere twa Muhanga, Gicumbi, Gatsibo, Nyanza, Gisagara, Musanze, Nyamasheke, Nyaruguru hamwe n'umujyi wa Kigali bo bari munsi ya 50% mu ikoreshwa ry'ingengo y'imari. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa,
bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Makuru y'u Rwanda, General Sultan Makenga yarokotse igitero cya drone cyiciyemo abantu niburi 9 barimo n'uwo umuvugizi wa gisirikare wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma. Igitero cy'indege nto y'intambara itajya mu pilote drone cyishora umuvugizi wa gisirikare umutwe wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma mu rukerera rwo kuwa kabiri cyiciyemo abantu niburi 9 ariko gihushaho gato umukuru wa gisirikare wo mu mutwe General Sultan Makenga wahunze nta nkomyi nk'uko abantu bane babibwibiro ntara makuru Reuters. Icyo gitero cyakubise hafi y'Urubaya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, agace k'ingenzi gakungaye ku mabuye y'agaciro kagenzurwa na M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse kayinjiriza amafaranga menshi, gacukurwamo hafi 15% bya koroti icuruzwa ku isi. Leta ya Kongo iherutse gushyira ku rutonde rugufi rw'ibirombe yemereye Amerika muri gahunda y'amasezerano y'ubufatanye ku mabuye y'agaciro. BBC yagerageje kuvugana na M23 hamwe n'ingabo za Kongo kuri iki gitero ariko kugeza ubu ngo ntibirashoboka. Inzobere z'umuryango w'abibumbye, Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha M23 kandi uyu mutwe kuri ubu uragenzura ibice byinshi byo mu ntara Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo biri mu mijyi ya Goma na Bukavu. U Rwanda ruhakana gufasha M23 ariko rukemera ko rufitanye ubufatanye nayo mu by'umutekano kandi ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma rwabaye uguhuhura uko ibintu byari bimeze muri iyi ntambara mu kwica wagaragaraga cyane mu bategetsi bakuru ba M23 mu gihe imirwano akajije umurego, nubwo hari ibikorwa by'abahuza barimo Qatar byo gutuma gahenge kemeranyijwe n'impande zombi gakurikizwa. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko amakuru y'icyo gitero cya drone byayahawe na Maneko, inyeshyamba ebyiri n'umusirikare mukuru n'umukozi w'ingabo za Loni. Reuters ivuga ko abo bayihaye amakuru batifuje gutangazwa amazina. Babiri muri abo bavuganye n'ibyo biro ntaramakuru bavuga ko imirambo 9 yatwawe ijyanwa i Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu ya ruguru, bakuwa habera icyo gitero. Uwo musirikare mukuru wo mu bavuganye na Reuters avuga ko indi mirambo niburi 7 bitashoboye ko ihakurwa kubera ko yari yahindutse ivu. Abo baganiriye na Reuters bavuga ko General Makenga yari ari muri ako gace mbere gato y'uko icyo gitero kiba. Reuters yasubiyemo amagambo yo mu itangazo ry'umuvugizi w'ihuriro ryitwa Wazalendo ry'imitwe yitwaje intwaro yiyita ko ari y'ubwirinzi irwana ku ruhande rwa FARDC, avuga ko General Makenga yahungiye ku rusengero ruri hafi aho. M23 nta kiratangaza mu buryo bweruye kuri icyo gitero, ariko kuwa gatatu mukuru wayo Bertrand Bisimwa akaba n'umuhuzabikorwa w'ungirije w'ihuriro M23 yashinje leta ya Kongo kongera kurenga ku gahenge igaba igitero gisesuye ku mirongo yose y'imbere yo ku rugamba no hakurya yayo. Avuga ko aya ariyo mahitamo ya Kinshasa Kinshasa ihakana kurenga ku gahenge ariko igashimangira ko ubusugire bw'igihugu ari ntavogerwa. Mbere yaho ariko atavuze Lieutenant Colonel Ngoma mu izina, Bisimwa yatangaje ko impinduramatwara ari iz'intwari buri munsi zitanga ibitambo by'ubuzima bwazo kugira ngo habeho ihohorwa ry'igihugu, imibereho myiza y'abariho muri iki gihe n'abazabaho mu gihe kizaza. Ibi bikaba ari umusingi wa leta irinda abaturage bayo nta kuvangura. Ku munsi w'ejo kwa gatatu imirwano yarakomeje muri territoire ya Masisi hagati y'inyeshyamba za M23 na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kwaduka kuva mu mpera y'umwaka wa 2021 nubwo imaze hafi imyaka 30 ihagarara ikongera ikubura. Mu ijambo yagejeje ku gihugu kuwa kabiri, Perezida wa Amerika Donald Trump yongeye kuvuga ko mezi 10 abanza y'ubutegetsi bwe mu mwaka ushize yarangije intambara 8 ku isi zirimo intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda binyuze mu masezerano Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame bagiranye Washington mu kwa 12 ku mwaka ushize. Mu Burundi abanyeshuri birukanywe maze banga gutaha bahita babafungirana mu ishuri. Abanyeshuri birukanywe ku ishuri rya Lycée Don Deveux de Mueya banze gutaha, biba ngombwa ko bafungiranwa mu ishuri ndetse banacungiye umutekano. Mu ijoro ryakeye ku ishuri rya Lycée Don Deveux de Mueya riherereye mu ntara Gitega haba gisa n'imvururu nyuma y'uko hari abanyeshuri birukanywe kubera imyitwarire mibi bakanga gutaha iwabo bagahitamo kurara ku ishuri. Amakuru aturuka aho byabereye aravuga ko nyuma yo kwirukanwa abo banyeshuri banze kuva ku kigo, bagenzi babo batirukanywe nabo baza kubiyungaho mu rwego rwo kubereka ko babashyigikiye. Ibyo byatumye ubuyobozi bw'ishuri busaba ubufasha bw'inzego zitandukanye zirimo n'abashinzwe umutekano, umuyobozi ushinzwe imyitwarire muri komine Gitega ndetse n'umujyanama w'umuyobozi w'intara ushinzwe uburezi nk'uko Jimbere bitangaza. Guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 4 z'ijoro izi nzego zagerageje kuganiriza abanyeshuri zibashishikariza gutuza no kubahiriza amategeko agenga ishuri. Nyuma y'igihe kirekire cy'ibiganiro abanyeshuri batari bakoze amakosa bemeye gutandukana n'abandi maze barara mu byumba byabo bisanzwe. Ku rundi ruhande itsinda rishinzwe imyitwarire mibi ryafungiwe hamwe mu rwego rwo kwirinda ko havuka izindi mvururu. Kugeza ubu iryo tsinda rikomeje gukurikiranwa n'inzego z'umutekano mu gihe hategerejwe icyemezo cya nyuma ku byaha rishinjwa. Amakuru kandi avuga ko abarimu n'abashinzwe imyitwarire batunguwe n'imvugo z'ibitutsi n'agasuzuguro zavuzwe na bamwe mu banyeshuri mu gihe cy'ibiganiro. Icyemezo cya nyuma kuri aba banyeshuri kiraza gufatwa kuri uyu wa kane.
dukomereza amakuru kuri Zimbabwe yanze inkunga y'amafaranga miliyari 447 y'Amerika. Amasezerano y'inkunga mu by'ubuzima angana na miliyoni 367 no kuvuga miliyari 477 mu mafaranga y'u Rwanda yagombaga gusinywa hagati ya Leta Zunze za Amerika na Zimbabwe yanze kwemerwa na guverinoma y'ikiriya gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika inyuma ko President Emmerson Mnangagwa asanze ayo masezerano abangamira ubusugire bw'igihugu cye. Ayo masezerano yari yatanzwe na Leta Zunze za Amerika nk'ishingiro ry'ubufasha bw'igihe kizaza mu rwego rw'ubuzima binyuze muri gahunda yayo ya America First Global Health Strategy. Abayobozi ba Zimbabwe bavuze ko ayo masezerano yarimo ingingo batemera, harimo icyifuzo cya Amerika cyo kubona uburenganzira bwo kugera ku makuru y'ubuzima health data mu gihe runaka, ibintu Zimbabwe yabonaga nk'ibirenze urugero kandi byivanga mu mikorere y'imbere mu gihugu. Byongeye kandi Amerika yari yanasabye kubona uburenganzira ku mabuye y'agaciro akomeye critical minerals ya Zimbabwe, ibyateye impungenge ikiriya gihugu. Nubwo Zimbabwe yanze ayo masezerano, diplomasi ya Amerika mu bijyanye n'ubuzima irimo kwaguka ahandi muri Afurika, aho bivugwa ko niburi ibihugu 14 byasinye amasezerano asa nayo muri gahunda nshya, ni ibihugu birimo n'u Rwanda. Ni Zimbabwe kandi yahagaritse kohereza mu mahanga amabuye y'agaciro adatunganyije. Minisiteri ishinzwe ibijyanye n'amabuye y'agaciro muri Zimbabwe yahagaritse iyoherezwa mu mahanga ry'amabuye y'agaciro adatunganyije harimo n'irya lithium. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'uko guverinoma ya Zimbabwe ibonye imikorere mibi muri uru rwego, birimo no kugurisha amabuye mu buryo bw'amagendo bitanyuze mu nzira zemewe. Iyi minisiteri kandi yavuze ko ibi bikorwa bihagaritswe kugeza igihe izatangaza ko byasubukuwe, ndetse ko iki cyemezo kinareba amabuye y'agaciro yarari mu nzira yoherezwa mu mahanga. Mu itangazo iyi minisiteri yakomeje igira iti guverinoma yizeye ubufatanye n'abo mu rwego rw'ubucukuzi kuri iki cyemezo cyafashwe hagamijwe inyungu z'igihugu. Guverinoma kandi izakomeza guharanira ibijyanye no kongerera agaciro amabuye bikorewe mu gihugu, inyungu, kubahiriza amategeko no kubazwa inshingano mu bijyanye no kohereza amahanga umutungo kamere wa Zimbabwe. Iri tangazo ryagenewe urwego rw'abikorera ishami rishinzwe ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ruhagarariye ibigo bitandukanye bikora uyu murimo. Guhagarika iyoherezwa mu mahanga ry'ibuye rya lithium ridatunganyije byari byitezwe ko bizabaho muri Zimbabwe mu 2027 mu murongo wo guteza imbere ibijyanye no gutunganyiriza aya mabuye imbere mu gihugu. Zimbabwe ifatwa nka kimwe mu bihugu bya mbere bicukura lithium nyinshi muri Afurika, aho mu 2025 yohereje idatunganyije ingana na toni miliyoni 1,128 bingana n'inyongera ya 11% ugereranyije n'umwaka wabanje. Iki gihugu cyateye imbere mu bijyanye n'aya mabuye mu myaka ishize ubwo cyahaga impushya ibigo by'Abashinwa bitandukanye kugira ngo biyacukure. Aya mabuye adatunganyije yoherezwa mu Bushinwa kugira ngo ajye gutunganyirizwayo. Cyakora Zimbabwe yakunze gusaba ibi bigo ko bigomba kuyatunganyiriza imbere mu gihugu kugira ngo nayo ibone inyungu nyinshi. Dusoreza amakuru muri Ukraine, aho iki gihugu kivuga ko Abanyafurika barenga 700 bari kurwanira Uburusiya. Abanyafurika barenga 700 nibo bagiye gufasha Uburusiya mu ntambara yabwo muri Ukraine nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha, akavuga ko Moscow ibareshya ibabeshya kugira ngo bashore muri iyi ntambara. Ari kumwe na mugenzi wa Ghana, Sybiha yavuze ko hari ibiganiro n'amareta y'ibihugu bya Afurika kugira ngo bibuze abaturage babyo kugwa muri uwo mutego. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Sybiha yagize ati turabona neza ko Uburusiya burimo buragerageza gukwegera Abanyafurika muri iyi ntambara y'ubugome nk'uko imibare yacu byerekana. Kuri ubu abarwanyi 1780 bavuye ku mugabane wa Afurika barwana mu gisirikare cy'Uburusiya. Mu ntangiriro z'uku kwezi ikigo Impact cyasohoye icyegeranyo kivuga ko abarwanyi barenga 1400 bavuye mu bihugu 35 bya Afurika hagati ya 2023 na 2025 kandi ko 316 muri bo baguye ku rugamba. Muri abo bapfuye akaba arimo abarundi 6. Minisitiri Sybiha wavuga ko abarwanyi b'Abanyafurika bava mu bihugu 36 ku mugabane wose. Abategetsi b'Uburusiya bahakana ko n'Abanyafurika batwara mu buryo butemewe n'amategeko mu gisirikare cyabo, ariko ibyegeranyo bivuga ko babahendahendesha kwemera akazi bikarangira boherejwe ku rugamba muri Ukraine. Samuel Okudzeto, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ghana, nawe avuga ko nta bumenyi baba bafite mu bijyanye n'igisirikare, nta nyigisho baba bahawe zijyanye n'imirwanire, akavuga ko bahendwa ubwenge bakemererwa utuzi twiza hanyuma bakoherezwa ku rugamba. Mu gihe byitezwe ko Ghana ari izasimbura igihugu cy'u Burundi ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mwaka utaha, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu yavuze ko iki gihugu kizashyigikira imigambi yo gukangurira abantu ibyerekeye amatsinda ahendahenda abantu akabashora mu gisirikare cy'Uburusi. Avuga ko kuri ubu Ghana igiye gusaba Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine ko yarekura Abanyagana 2 bafunzwe bafashwe barwanira Uburusi. Bakunze Primo Media Rwanda, inkuru y'Abanyafurika bajya kurwanira Uburusiya muri Ukraine niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire kwa mwana mudukurikiye, mbararikira komeza kurenda ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Inkuru nziza bantu mutuye Gahanga, Inyamata, Ingoma, mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende kuko Autokorea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya Inyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident si ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'ama-assurance i Kigali kuko iri shami ryacu rikorana n'ama-assurance yose, kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Kubatunze imodoka
zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama zagufasha kubungabunga neza imodoka yawe, yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe, bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano Nyamata haruguru y'akarere, uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palasta Hotel, cyangwa muduhamagare kuri 07 86 20 60 54.